Musiasa Felicity Nkirote birire na menere tia bunge ba Meru ni gwika gikaro na kwariria thina ya maitha akiuga babatere gutumira inyera bari niyo gwita mbere ya munene wa borithi na kumuria biuria biege mathina jaja na ithurite kinya bamwe ba bunge ni bamurengo jwa one term indi bari na rumbo rwa two term kenda bomba kugunika na kandarathi cia thirikari ugite bari kia kugunika bobongo bakaumaruka thirikari-ini na kwithura uma buria ni ati thirikari ni iremine kuritira Kenya Ngugi John Thika na ripoti je kiariria mantu makonene na wamba bwandithia mona kura wantu kura gutabarikite kirindo anda cia nyambene na mono ntere tigania umwe bara bakomerere matagiteke mu bunge wa mwekuru kaunti ya Meru no Felicity Nkirote biriri ari wikiriga kinene kuona bunge ba Meru bakiya kwaria be na ntente ni bantu bomba kwigwa bakiara be bunge bomba kuthetera antu ba kumane na untubu kiama gitu kia DCP igoro gikuruta statement antu bangi bonthe barauchirie rwiro kinya bo bambiriria kuruta statement ciao MPs bakiarakia bakiua kinya bo bakuona mantu yau ya grazing zone na ikubira this insecurity ikuingia muno. Of course twina biuria tukauria imbino ntu bakwaria na ome MPs betu no tukua bonthe ifagia imbino ntu bakwaria be na ome antu abethira baki make statements on the floor of the house in parliament nontu na wino kwina power usamon kinya IG wengwa bwa mwita kinya parliament bwa muria biuria face to face imbi nontu bakoya kuria biuria na anturene batue barabate na ite kana baraba buti nontu bwa kwaria uma bwa mantu na ara tukuriria batu turariria nao me nontu bwa kwithira tutina floor of the house witata kuria biuria bi na araka gitani wa kubirira kuwa bunge kube bonthe ba Meru bari ruterwa one time burage wikanya bakona kagita kara thirikari kuruta ngugi imwe kiri constituency ciao na aragua bari igia kona bia bakona bagachoka kiruterwa one time nontu bakona utie ngui thirikari kuruta itukuwirwo nontu bwa kwithira Meru thaini watanirite indirona inya bakiuga batiuga two term nontu bwa kwithira utebio Meru kuona inya kwethe ibachereri ikuona ati utebio Meru ikuona itukumia bira bibaikite na we self interest i commission cha thoko igwa kwa 10% icho beterete i commission cha barabara iba kuhupwa kero icho beterete riu bachoka kuyakua one time after bamba wikira bira bawikira mibukone na arabiriri bamuthi ugite bukiri mantu megenie na ntu kurwa ngarama cia ng'ombe ciao iri kuiywa na kakinyendo bao bara bakuragwa kuona statement iruti from the police department by a very junior officer atira commitment ya compensation atira commitment ya bora baka alleviate suffering ya families ira igotiwa toriwa apart from go sign petition ira turawire tuye kiama kia DCP itukwira antu baumire na winge ba sign petition yu kenda tuikie kotini tuira court tuwatie go enforce bira government ebwete kwitheke bwithairia antu betheri bakua two term kana bariwa one term. So tusainani petition yu kwa wingi tuinde to append signatures kena government ituika compelled kutoa security. Number 2 tuanjiririe ni wetia compensation na ng'ombe chietu. Deputy President achiekira transport 1.5 million shillings per day 340 million shillings per year cheo kompora helicopter cheo kompora ndege cha ku make 20 trips to Meru lakini rira ndege kwendekane kuthia ta ng'ombe chietu itionekana ka kenda tutikethe twina witikia kinya mantu ara tukwirwa ati twina mineral deposits area ya Rwanda bibi utuma antu betu bakwingwa nao kana iland ni thaka bietu tukwenda uchunwa no mwanka tukompensatwe ng'ombe ira chionde chiurite batu turenda utala ng'ombe chietu ira chaiyuro kuma rira chambirie kuiwa tukompensatwe mbecha yu antu bo banekerwe chio lives ira ilusetwe inya chio utumba kuria mtu maisha ya mtu lakini toriwa families yu ni bweta gutwika elevated kiripotera weru weekend kuma ntere cia tigania mbetagwa John Thiga.